Ürü Gumbugar, Haklıqda Mırzem, Ürü Jindi Mırzem. Bayan İgilsirinbe, İgilinde Sakırda, İgilinde Tıkırmış Şuzince, Çubaş Org sayt uğurlu ilklerine, literaturu omurduğu zince Maldivrınzine yежin kezeyin buksaklarını kinegin, azamlı şülü kinegin prezentasyonu yapışlarını. Bileyim de kinege buzadıqны, çipurdarımızı ne perremiş, ilkmiş, vişmiş, bugün yежimizi ne buksa, şak kinegene kalıp fazla şanlı gilem de tabur kinegeye kadarlayın. Şak konkursa gelgelese, kujarza yaraganizemizem, Çuvaş Халас Сайджин редакторы Николай Плотников, тогда Шебюра Михаил Кушкун, директоры Владимир Андреев. Владимир Андреев кездештеймен, май булман булмала, Шанбай Барсумах, Николай Плотников аппараттық болмалдан қалаза бары, мүлі ғызен шурамы шуғыша, конкурсар келемі, мүлі ішлені ғызен, мүлі бүтінгі жүзен жуына, онасым аппарат қойды. Чималдан деман шабылда бұғын книги авторзіне Хайлав авторзе бұзықтавзы магикласки. Сирінбек Матур Ажазем, Матур Паримдегензе бұман бұзасын шак литература омырдаведе, шак книгеде тұқман бұлітші. Шак литература омырдавненде Ибир Владимир Андреев па Пужарзая Рашинце Чавашатизине фантастика жанр не кцемашкиш Ачазем Хаги Ватри Хаги Ватра популярна жанр пулмаскер Полаган фантастика жанры ли Хайлавзем шеваврин чердезенде. Можно фантастика. Можно здесь пинчавштиги, пинчавш литературы тарaf. Агальбурныш пазиганного е история тержебе тарaf пин ширажзем шираща. Фантастика тержебе шираганызем сағалдарақ. Тінжері шамрықсен бұшынже фэнтези, фантастика биде популярды болуын бұлдасын. Пирин чуваш литературынже үмбек қайлазем сағалдарақ. Пирин литература шак игі жанр ташиях легал сарылманынде. Очак Шак менлиге юзас дизенде ибер фантастика конкурсне бергелерімір. Білдірге халап қапқадырынже омырдава вара. Егебінде сақымышылғы омырдура мана бір Хайлап бедегерші, ол савандей сирасуяс мордезенде. Севендей күлін бұртынлығы ятла Хайлап мана бедегерші. Онда өнде халапа тебе құрза дейінбекінде илемде Хайлап жеріні. Мана күнбек шуғыш бедегерші де Шамбада 2009 жылда шак литература конкурсне халап сенбе жиғындарза. Халапа тебе ғұрза фантастикалы, юмлақлы Хайлавзем ширдарас деде шак өмет шыралды. Шак өмеденде 2009 жылда енде құнышларым мар. Литература конкурсы енде шак 2009 жыл зендегі намар қыжалда еттірі Хал шау омырдығын 2 штаб қыры бұрад. Ол Хайлавзе қапасыйынде прем штаб қыры Хайлавзе еген жына село бемін іштен женде.
Раштан бұрымжынде Ебашау Ургамақсен Раштабырдатса литература конкурсын премьерінде тума хатарденек бар. Шақынегіне қыларнымайынде, мұна парашикмен хіндегінде көрінже. Ол Омырдыға құлшыны печеде юрықлап бұрқайлауды жады кіменейінде. Күнда прямш пейкімш-пешімш бұрынзе кінезем ғынан деп тістейіне бар. Анжақта Омырдыванда тіземде шәк печетеме юрықлады қайлаудан да бар. Шамбада шәк Ургамақ центра штабдатса Омырдывын жеңде біріна ұлықларақ форма шутлап бар. Ондай бір прям шпейкімш-пешімштегіні бар, а печеде юрықлап қайлауадаінде орнайстама шутлап бар. Шамбада бұл күнбек иге конкурса пұштарза қадырлене кінеге бек бар, а бір амардоп бар кінеге бек болатынде. Тада мәнде мүлі қалас кінеге қаларас шуғышма педикерші, шамбада ажазем ширына қайлавзен кінегеден ярым неде пұжарды шуғыш бар. Ебір бұл деп лепірінде шудавлені гензем, бәренде гензем, школ была уже ятлы ярым бұрыне. Чашка неге издатысы кінегеден қаларады. Школ программіне кітіне қайлавзен пұхинейінде жембек. Может, по ажазем ширна хайлавзен книги зейде карма мазен пурах. Литература умырдарзе ебрнамар тхайтереп бар. Да гыты морду земде бар, сол зем жираш, кал зем жираш, пулдавылача земде шкулда вренеген зем прогулбар. Шамбада взе хайлавзем Печетензе тухны, где маллада шырма май барать. Веду там можно путаться и не могу. Книгине туяности зесінде паян бұнда Кашны автора книге понедет бар. Индендесіре прогнеге жетмеш болзасын, ол сирай педикирші болзасын, езірана қамада бен парнес камал зерін шурайды болзасын, езірана анақында паян ала денгі бе әтуен болзараттар. Ты қайрам дейсі қықтау етсесін, книгіне шар денгі бе қалартап тұрған. Инженде хор памалдыры, бұқасын шизі памалдыры дрейді бірсене. Мантаданде шақынегіне қыларма полшыны жінзе бұнеде күзіктау жалас кейт. Шақтау замықне қалмазақ, чуть-чуть мазар әтім чақанде. Чималдан деман күзіктау замақ жалас кейт. Виктор Бучкова, шейк хитрый илемже книге пласы, шейк ол хитрый жек қалпланны, ол білбек Виктордан келді. Ол таштады жетсе бұрны жен, шамда да он қавра көріне педиасты, шамда да ол книгеде жек хитрый қалплама бұлдар жедедер шықалды деп. Каран демон тавлазамай қалас кейт Станислав Юхтара, епшақ книгене кларны жүхне, она югерчикте сенбей еліне мантыле борча югерчикте атадым югермелі дезертларыны. Шамбада Елена Инкабая шырындымда, ғылмана сенде юқтарба қалайшыма. Бұл ғара қеврендеген әтезе яштар жеде үйлем югерчиксен югерзе бәтішізі. Еленинка, она путевая билета был, Твагин культурные вренде книгизем
қалпластыршпе самайвай ғұрат. Ол шак атязым дон югертсіне ол хитрельце киржа шая шитезе пача. Қарамнымта самай каласки Владимир Андреева. Ол шак книгери Халавзе Янусембе Янусемдер посадохля. Ну, корректно будет деньги. Ну, так я замахин, где Геннадий Анатольевич Дегтярева, у меня где Сенежнебе больше, Кулинки Буншра, меня где лайф снежем подобрать. Чем это сейчас Путин надо, сейчас книги кларма пулдан нужен, здесь книги тух нужен, где там самый калский. Gençimde halike videosunu şu an aymarışmıyorsun kayrak bana bulgarada. İki günde saklanmış şuradan fantastika konkursu irkine. Şap konkursra фантастика конкурсынче поэзия номинация кучымза чытмак кымбазем сова 2000 бурын ежынны. Он авторы Анна Васильева. Он чухня был тохомышка сравнение Халливотра. Уладырды чугунжу техникуми 2000 курс студенче. Он был хойн хайларыбе бүгін изне палаштырма командуры кашынане. Хамхайло Василий Палаштараш. Ман был шуткун базен ядым. Аки блешки илемле шулахи шурхкунсем, юлдашпа екими бир, савына пördülese. Олы хрита за күлле тыдыжа шүретті. Чымбыл же пултарам бір алыба да ураба, еті да пұржыпаба, тутулы карасне. Юрадак бір шүреме, ялды вулав кірмене. Апаян ванюкунда тупрычаплы книге, океан якыз кірме. Ах ты вас чудит Ванюк, ман мына шылпыр карап. Карап шүречі пырмай, янзен тепінже. Оның чүречесінжен, көрнічі бидяван, шылычы жүн көрнежен. Ванюк әмечі мана, тұткынлары пөдімбе. Она етле сыласа, отнотарын шумшан. Асказа пырады бер, капитан каютыбе. Приказ пан пуғыныма, пұрпулыжа канзыне. Хой патни Иван Иванович. Лобко океан паян, пить хороший егерге. Теть волщирится себе. Фэшухне шагында космос ремир станции. Кивель защитни беле, утарайны в чахсе. Хош пыр элементжесем атмосфера зейнжен. Терес цепер тухайна, океан тепне вырначна. Десем шинчиком базем космос рашуамсем. Шеп черетесі псыва. Кинесре чужун земле таранза бурунаща. Ндан кум халюзем, пызыкланза бураща. Кыжех ковакичине табын маты булдариш. Лобка океанды специально артардызым, бирин шаркын базыне тертума тарашмалла. Бирин караб складынче вуны ешек динамит упранатчы булмалла. Сирбитескін базыне шардинамит симбе, тере босмын каннув. Анжақ космоскын безем ишанаши пить хылы. Хальвызым океанра бурдел деди бур. Базыне чынынде пөтересті зесін. Витинете шултрынете, ухмала барвырына. Шак вахтран зертран, бирин караба бить вэлла, кузачат цимскер. Караб варашинже, океан не щити, а заларча тухумра. Унын ашне майбин шыл зыргынма пушларе. Капитан пужырганза состизе шакас булать. Халек пути тыдыны, терепити ширикин. Шакан засайдце, бирин караб таврала, уштарын жишкин базем. Шучи шукка вызен. Уштах вуга пицесым, базем шугырсынжен, кемедединчик бурде козлына карапашне. Бирин мактур капитан, бурде ларын кермика, чесы хыты башкычы. Вот играк на карапне, хойзе кемеле, режим щине хаваджа. И бир океанщине, хыпар защитцесым, бирин карап сервинже. Космос щетком кембизем, тепучек кемала. Шак вагутраман пужа, шаклаптар чечимскер. Погады полехора,
панюк радио мумра, вран видео кайрама, часах кедю ямалла, уже хочется этим